Haleluya. Haleluya torero ry'Imana. Baje. Haleluya kanisa la Bwana. Mbere na mbere gushima Imana. Kabla sijamshukuru Mungu, yatwemereye guhagarara imbere y'ubwoko bwayo. Bae kakubali leo tusimame mbele ya ukoo wake. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mungu apewe heshima. Nongeye gushimira abakozi b'Imana b'iri torero. Mara nyingine na washukuru viongozi wa kanisa batekereje ku itorero ryacu, ambao wamefikiri ajili ya kanisa letu ryo muri Iowa, huko Iowa, bakavuga ngo haveyo, wakaamua atoke mtu umumama huyu kwa aina ya kina mama aze yifatanya n'abamama baha, aje ajishirikishe pamoja na kina mama wetu kuri uyu munsi wa basi siku ya leo. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe heshima. Mbere yo gutangura rero, kabla sijaanza, ndagira ngo mbwira abamama twari kumwe ejo, nataka niwakumbushe au niwaambie kina mama tulikuwa nao pamoja jana, baza imbere, waje hapa mbele. Hari ururimbo rw'abamama duheraho, ni wimbo wa kina mama tutaanzia. Karibu ba mama mbele ya kazi yote. Karibu akina mama. Wa mama twende, twende wa mama twende tukaifanye kazi ya Bwana. Oh wa mama twende, twende wa mama twende tukaifanye kazi ya Bwana. Oh wa mama twende, twende wa mama twende tukaifanye kazi ya Bwana. Wa mama twende, twende wa mama twende tukaifanye kazi ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Nururirimbo rwa 320, ni wimbo wa 320 mu gitabo cy'Ikinyarwanda, katika wimbo wa lugha ya Kinyarwanda. Christine abayobore. Acha Vestina atatuongoza. Mushireho ba Afrika ntago turajya. Hallelujah, hallelujah, Oh,
abahezagire bakozi. Bwana Yesu awabariki. Ngo abagore ba Afrika, Nyinyi akina mama wa Afrika, muhaguruke. wimbo unasema simameni Dutabare bene wacu. ili tuwaokoe ndugu zetu. Bari hanze yo. Wako nje mbali. Ngo bari mu mwijima. Tena gizani. Abagore n'abakobwa. Ni akina mama pamoja na mabinti. Bari hanze yo. Wako nje kabisa. Tugende tubamurikire. Twende tuangazie. Kuko twebwe twamenye Kristo. Kwa sababu sisi tuliye tayari kumjua Yesu Kristo. Turamatabaza yao. Sisi ni mataa yao. Turamatara yabo bantu Sisi ni mataa ya kuangazia. bataramenya Kristo. Hao hawajamjua Yesu Kristo bado. Abo bene wacu Ni ndugu zetu. Haleluya. Amen. Nukuri imani bahezagire. Kweli Mungu awabariki. Iyi ibe imune. Hii iwe kielekezo yubahiriza abagore ba Afrika. Mbao ya kuheshimisha kina mama wa Afrika. Haleluya. Amen. Ba mama muje mwiririmba ku munsi wanyu. Akina mama imbeni wimbo huu kwa siku yenu. Haleluya. Tuje mu ijambo ry'Imana. Acha tuangaze katika neno la Mungu. Turasoma, tunakwenda kusoma mu gitabo cy'Itangiriro katika kitabu cha Mwanzo ibice 14, ni katika sura ya 14 umurongo wa 13, ni kwenye mstari wa 13 tugeze kuri 16. Tutafikia au tutahitimisha mstari wa 16. Mukurikire niko nkunze kuvuga njewe muri Biblia zanyu. Fuateni. Mara nyingi ninazungumza hivyo katika Biblia zenu. Njewe ndasoma, mukurikire muri Biblia zanyu. Mimi nitasoma lakini nyinyi kufuata nyuma yangu katika Biblia yako mwenyewe. Itangiriro 14, ni kitabu cha Mwanzo sura ya 14, umurongo wa 13, ni mstari wa 13, tugeze kuri 16. Tutafikia au tutahitimisha mstari wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Tutasoma katika jina la Yesu. Haza umuntu umwe wacitse ku icumu. Haza umuntu umwe wacitse ku icumu, abibwira Aburamu umuheburayo. Yaratuye ku biti byitwa imyeroni bya Mamure umwamori, mwene se wa Eshikori na Neri bari basezeranye na Aburamu. 14. Aburamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe 318, barabakurikira bagera Idani. 15. Aburamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe n'injoro, barabatera, barabanesha, barabirukana, babageza Ihoba ari ibumoso bw'Damasiko. Agarura iminyago yose na Loti mwene wabo n'ibye n'abagore nabo n'abandi bantu. Imana yacishimwe cyane. Bwana Mungu aheshimiwe sana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Mungu ashukuriwe sana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, kichwa cha maneno kinasema dutabare bene wacu, njoni tuwaokoe ndugu zetu bafashwe mpiri, ambao wametekwa mateka. Nagerekaho ngo bafashwe mpiri, nagerekaho ngo nawe ninaweza kujumlisha, tutitaye ku byo dupfa. Tusiangalie yale ambayo natutenga. Haleluya. Amen. Inkuru za Aburahamu murazizi. Habari za Abraham zinajulikana. Abrahamu yari mwene Tera. Abrahamu alikuwa bin Tera wo muri Uri y'Abakarudaya, katika nchi ya Uri ya Ukardaya. Imana iramuhamagara, Mungu akamuita, iramubwira iti, kamwambia hivi, haguruka, simama, uve mu gihugu cyanyu, toka katika nchi yako, uve mu rugo rwa so, njoo katika mji wa baba yako, uje mu gihugu nzakwereka, alafu utakwenda katika mji nitakaokuonesha, nzaguha umugisha, nitakupa baraka.
uzakuha umugisha Takaye kubariki nawe nzawumuha. pia na mimi nitampa. Uzakuvuma Huyo atakaye kulaani nawe nzamuvuma. kabisa nitamlaani. Imana yacishimwe cyane. Bwana wetu ahimidiwe. Abrahamu huyo arumvira, kati arahaguruka, kasimama, aragenda, akaondoka. nkiraho ngaho Nikiwa hapa bene data, ndugu zangu, nta wari wumva umuhamagaro muri we? hujasikia wito ndani yako? Ese warahagurutse? Je, tayari umeshasimama? Abrahamu yumviye Imana, Abrahamu katii sauti ya Mungu. ako kanya arahaguruka, Huyo akasimama, aragenda atazi yo yerekeza. ameondoka bila kujua anakoelekea. Wowe uhagaze ute? Umesimama aje? Nta jwi wari wumva ari guhamagara? Hakuna sauti moja wapo uliyoisikia? Ese wararyumviye? Tayari umeshakubaliana na sauti hiyo? Ndagira ngo witekerezeho. Nataka jifikiri binafsi wewe mwenyewe. Utekereze ku ijwi ryaguhamagaye. Tekeleza kunako sauti inayosema na wewe. Imana ishimwe cyane. Mungu akubariki. Abrahamu ahagurutse, Abrahamu aliposimama, ngo yarafite umuhungu wabo na alikuwa na mtoto wa ndugu yake abereye se wabo, ambaye wa baba yake witwa Loti, ambaye jina lake alikuwa Rutu, na warahaguruka arakurikira, na yeye akasimama kaondoka naye. haleluya. Amena. Harareba ati Kaangalia, anko aragiye, mzee ameondoka kabisa, nanjye turajyana, mimi pia tutaondoka naye. nta muhamagaro yumvise, Alikuwa hajasikia bado sauti, arakurikira, lakini akafuatana naye, aragenda, akaondoka naye na Aburahamu pamoja na baba yake Abrahamu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngira ngo mukurikiye musoma Bibiliya, ukifuatana na kusoma Biblia, mwumvise irangiza rya Loti. Mmesikia hatimaye ya mzee Loti. Ni ryabaye ryiza, haikuwa nzuri hata kidogo. ryarangiriye, Basi imeishia abyara abana b'umuvumo, kaza watoto wa laana, barimo Abamori n'Abamoni. ambao Waamori na Waamoni. Kubera iki? Sababu gani? Kubera atakurikiye umuhamagaro we, kwa sababu hakufuatana na wito wake, yakurikiye umuhamagaro w'abandi, tena akafuatana na wito wa wengine. haleluya. Amen. Kurikira umuhamagaro wawe, fuata wito wako, wigendera ku bandi, acha kuondoka kwa tabia za wengine, utazarangiza nabi nka Loti, usiji kuishi maisha mabaya kama Rutu. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Ngo bageze mu nzira, walipofika njiani, niko Biblia imbwira, ni hivyo Biblia ngo bageze inavyozungumza, ahitwa Negebu, walipofika Negebu, baratura, basi wametulia pale, bagira umugisha, wakawa na baraka, bagira amatungo menshi, akawa na mifugo mingi zaidi. kubera amatungo yabaye menshi, kwa sababu mifugo imekuwa mingi sana, aho kuyaragira haba hato, pahali pa kuchunga sehemu ikawa ndogo. Abashumba bao batangira gutongana, wale wachunga mafugo wakaanza sasa kulaumiana. Aburahamu nkuzi umuhamagaro, basi Abrahamu aliyokuwa na wito aravuga ati mwene data, akasema ndugu zanguni, ntidupfe ubusa, tusije kufia mambo ya bure bure, kuko tuvindimwe, kwa sababu sisi ni familia moja. Niba uhisemo, kama umeamua kujya ibumoso kwenda kushoto, njewe ndajya iburyo, mimi nitakwenda kuume. niba uhisemo kujya iburyo, kama wewe utaamua kwenda kuume, nje ndajya ibumoso, mimi nitaamua kwenda kushoto. Haleluya. Amen. Biblia irambwira ngo, Biblia inaniambia kwamba Loti yahisemo, huyu Rutu ameamua ngo kujya mu kibaya cy'Isodoma n'Igomora, kwenda katika jangwa ya Sodoma. cyari kibaya kinetse neza, imekuwa tambarare nzuri, gifite ubwatsi bwiza, ambapo palikuwa na majani mazuri. Yemwe bene data, ndugu zangu, ibyabereye Sodoma n'Igomora murabizi, yale ambayo yametokea Sodoma na Gomora mnayafahamu vizuri sana. burya ibyera byose si amata, yale yote ambayo ni meupe sio maziwa hata kidogo. Abrahamu kuko arafite umuhamagaro we, kwa sababu Abrahamu alikuwa na wito, yari yizeye umugisha we, alikuwa anaamini baraka zake, yari yumvise, amejisikia, yari afite confidence, alikuwa na kuwa na imani. aravuga ati ngiye hariyo navuganye nayo,
akaamua na kufikiri kwamba yupo niliyesemezana naye. najya habi Kama takwenda pabaya, umugisha wanjye urahari. baraka yangu ipo. Imana yacu ishimwe. Hallelujah. Haleluya. Amen. Bene data bakundwa, Ndugu zanguni wapendwa, bakozi b'Imana, watumishi wa Bwana, ndagira ngo mbabwire, nataka niwaambie, mwishengero katika kanisa hari abakozi baruhanya. wapo watumishi ambao wanachosha. Aba ngabo Hao nta muhamagaro hawana wito, bafite ibyo baje bakurikiye, wana vitu ambavyo wamefuatia. nta jwi bigeze bumva ry'Imana. Hakuna hata siku moja walisikia sauti ya Mungu. Abo mujye mumenya uko mubatwara, Hao jueni namna mtakavyoenenda nao. nta jwi bigeze bumvise. Kuna sauti walioisikia. Baturimo, Wamo kati yetu. haleluya. Amen. Yewe murongozi wa korari, Wewe kiongozi wa kwaya, ufite mu baririmbyi ndani ya waimbaji wako, batigeze bumva umuhamagaro, hawajasikia kamwe sauti ya wito. bashobora kuba barakurikiye Yawezekana wana kitu walifuata, umuziki. labda mziki. Hari n'abaza Wengine wanaweza kuja bakurikiye inkumi nziza, wanafuatia akina mama au mama binti. abo nta muhamagaro. Hao hawana wito. Abo barahuruhanya mu murimo, Hao wanachosha ndani ya kazi, nk'aba bashumba ba Loti. kama hawa watumishi wa Rutu. Haleluya. Amen. Niba kurushya Kama watakuchosha, uzahita umenya ko nta muhamagaro. jua, wavumilie, jua kwamba tu hawana wito. Ubihanganire, Vumilia kwa hao ahubwo basengere. na waombee zaidi. Imana yacu ishimwe cyane. Mungu wetu Hallelujah. asifiwe. Amen. Mujya mubasengera, Ndani kwa ukienda kuwaombea, nabo sibo. jua hao sio wenyewe binafsi, Ndaguhamagarira kumenya umuhamagaro wawe, na kuitia kujua ulivyoitwa. ntugakurikire, Usije kufuatana, kuko nukurikira kwa sababu ukifuata kumbo uzagwa mu nzira. taangukia njiani. Haleluya. Amen. Ijambo tugenderaho rero Kitu kinatustahili rivuga ngo gutabara bene wacu bafashwe miri. ni neno la msingi, kuwaokoa ndugu zetu wako gizani. Loti yageze Sodoma ni Gomora, Rutu alipofika Sodoma na Gomora, aratunganirwa, ametajirika, ariko ngo haza kuba intambara. lakini ikaja sasa mvurugano, mkorogano. Habaye intambara, Balipokuja mafarakano, ngo bamufata mpiri. basi wakamteka nyara. Kufata mpiri muracyumva? Kuteka nyara au kuteka mateka, mnajua? Baramufata n'ibyo byose, Wakamteka nyara na hayo yote ya utajiri wake. ngo have rero umwe acitse ku icumu. Basi amekuja ambaye amechomoka katika matatizo hayo. Aragenda ha inkuru Abrahamu. Kenda akamwambia mzee Abrahamu, mwene wanyu bamufashe miri. wakamwambia habari mbaya tunayo, ndugu yako amemteka nyara. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abrahamu arahaguruka, Abrahamu akasimama. ngo afata ingabo zarerewe mu rugo rwe. Basi alikuwa na makundi ya majeshi, alikuwa katika kundi lake au mji wake. Ngo barahaguruka, Basi wakasimama, baragenda, wakaondoka naye, bararwana, wamepigana vita. ngo babohoza Loti. Basi wamekwenda wakafungua N'ibyo byose Loti na watu wake na vitu vyake. baramugarura. Basi wamemrejesha. Aho niho mpagaze. Hapo sasa ndo msingi nalo. Baramubohoza, Basi wamemuokoa, baramugarura, wamemrudisha n'ibyo byose, na vitu vyake vyote. haleluya. Amen. Aha nariyumviye, Sasa hapa nilifikiri ndavuga ntiyaza kuba Abrahamu wo muri iyi si. basi ingelikuwa ni Abrahamu mwingine wa dunia hii, Abaravuze ati angesema hivi, karakana nikumve, angesema hako katoto ka ndugu yangu, basi kasikie kayapate. tubundi kankurikiraga kajya he? Kwanza kunifuata kwenda wapi? Ndavuga Abrahamu wo mu isi ya none. Ninazungumza habari za Abrahamu wa sasa, Atubundi kariya kwamba huyu amekuja kufuatana na mimi vipi? Kaondoke. Kari kazi Imana navuganye nayo. Kalijua Mungu ni naye. Ubwibone bw'abakozi b'Imana w'uyu munsi. Imana kujiona kwa watumishi wa siku hizi. Akakana Haka katoto
kaza amavuta ndiho. Kanajua baraka ninazo au mafuta niliyopakwa mimi. Abakozi b'Imana b'uyu munsi Ni watumishi wa siku hizi. nako simbita abakozi b'Imana. Hawa siwezi kuwaita watumishi wa Mungu. Nabiyita abakozi b'Imana. Hawa wanajiita au wanajifananisha. Haleluya. Amen. Nta mukozi w'Imana ubwibone. Hakuna mtumishi wa kujiona. Umukozi w'Imana cha bugufi. Mtumishi wa Mungu tamuona kwa kunyenyekea. Abrahamu wa muri iriya si Katika watu wa dunia na ulimwengu huo, yarahagurutse aratabara. basi alisimama mtumishi wa Mungu akaokoa. Ntiyavuga ati nubwo yankurikiye ntamuhamagaye. Hakusema kamekuja kunifuata mimi kana nini. Aramutabara. Kamuokoa. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. 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 Amen. Uwo ni Abrahamu ya kera. Huyo ni Abrahamu wa zamani. Bene data bakundwa, Ndugu yangu au ndugu zangu ni wapendwa, muri iyi minsi ya none katika siku hizi hari bene wacu wapo wa ndugu zetu bafashwe mpiri ambao walitekwa nyara. Ese mbere na mbere mwene wacu ninde? Kwanza swali ni hili, ndugu zangu ni akina nani? Mwene wacu ninde? Ndugu yetu ni nani? Ndabizi murambwira nuwo tuvukana. Najua malengo ya watu watasema wale ambao tunatoka tumbo moja, cyangwa nuwo dusengana. hao ni wale wa Kristo wenzetu. Uwo ni wa mwene wacu. Huyo labda ndo ndugu yetu. Utari mwitorero wa ryanje. Kama huko katika kanisa langu, uwo ntawe mpuriye nawe. wewe si ndugu yangu. Imani tuwabarire cyane. Mungu atusamehe sana. Ariko Biblia irambwira ngo, lakini Biblia yangu inazungumza twebwe abamenye Imana, sisi ambao tayari tumeshamjua Mungu, imyizerere yacu uaminifu itubwira ko uaminifu wetu wazungumza kwamba inkomoko yacu asili yetu dukomoka kuri Adamu. Tunatoka kwenye mtu mmoja Adam. Ntago tura nk'aba scientifique. Hatuko kama wale watu watengenezaji au wa science bavuga ngo baturutse kutunyamaswa ntazi. Kwamba hao watu walitoka katika nyani, wengine wanasema nguge, tusijui twabemera Imana yararemye umuntu. Sisi tayari tunachokielewa, Mungu aliumba mwanadamu. Adamu na Eva barajara. Adamu na Hawa wakaendelea kuzaa. Turabo kwa Adamu na Eva. Basi tu wa Adamu na Eva. Byumvikane ko rero yaeleweka kwamba umuntu wese, mtu yeyote, umuntu wese wa kwisi, mtu yeyote mwanadamu wa ulimwengu ni mwene data, ni ndugu yetu. Haleluya. Amen. Ni mwene wacu, ni ndugu kabisa. Yaba umuzungu, akiwa mweupe, yaba umwirabura, kama mweusi, yaba umugufi, akiwa mfupi, yaba muremure, akiwa mrefu, yaba munini, kama mnene, wese ni mwene so. Huyo ni ndugu yako tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abo bose ni bene wacu. Hao wote ni ndugu zetu. Muri abo bose rero, hao wote sasa harimo benshi, wapo zaidi ya wengi bafashwe mpiri, wamechukuliwa mateka, bari hanze yo, wapo nje. Ntabwo bafashwe mpiri, hawakuchukuliwa mateka n'intambara, kwamba na vita. Kukiyamareka turi amahoro kweli. Amerika nategemea tuna amani. Ahubwo bafashwe mpiri, nakwambia kwamba wametekwa nyara n'abadayimoni, pepo wachafu. Hari benshi, wapo baadhi bari hanze yo, wapo nje mu byaha, katika dhambi, bari mu busambanyi, wako katika uzinzi, bari mu businzi, wako katika kulewa, bari mu mivinyo y'abamaze, wapo katika wine ambazo zimeisha uwa kabisa. Na hachurene data, basi ni wakati wetu kugenda, ni kwenda tukabatabara, tunawafuata na kuwaokoa, tutitaye bila kujali kubyo dupfa nabo, kwamba huyu ni adui yangu kunako vitu fulani. Imana ahabwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya. Amen. Nabakunze muri ritorero, basi katika kanisa hili nimewapenda sana. Muravanze na muko kabila nyingi tu,
nabonye mwabarundi, nimeona Warundi kati yenu, nabonye abakongomani, nimeona Wakongomani, nabonye n'abanyarwanda. nimeona ndani yenu Wanyarwanda. Haleluya. Amen. Mujye mwumva ko muri bene so muvindimwe. Hebu jisikia kwamba mnatoka katika tumbo moja. Turaba Kristo. Tuko wa Kristo. Twakowa amaraso y'igiciro na Kristo. Tumekuwa watu wa Kristo. Nta kidutandukanya. Hakuna kitu cha kututenga. Haleluya. Amen. Hari akaririmbo naririmbaga mu Bakatoliki. Pako wimbo wakati nilikuwa katika Akabambira kanisa la gatoya. Katolika, nilikuwa nakapenda sana. Igituma tutagomba gutandukana. Ni juu ya kutokutengana. Twararimbaga ngo Tulikuwa tunaimba hivi. ariko kiriziya rwa rukuta yararusenya, nta mugereki nta muyahudi, twese turabavandimwe. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ni kwamba Nta anaimba Muyuda, katika kanisa lao la Kirumi, walikuwa nta naimba mugereki, Bwana Yesu katika ukuta uliotutenga, Twese Yesu turabavandimwe. amepasua kabisa. Hakuna kitu cha kututenga. urwo rukuta Yesu yarukuyeho. Kitu chochote amekitoa. Mwene data uranka mwene so, Ndugu yangu uko hapa, umuhora iki? au Haleluya. huyu naye muita adui, ni nini kinachokutenga naye? Wamenye Kristo. Umejua Kristo. Uranga mwene so, uranga mwene so, Kwa nini unamchukia ndugu yako? umuhora iki? Ni nini unachosababisha wewe umchukie? Yaba umuzungu, Akiwa mweupe, yaba umwirabura, kama black au mweusi, yaba umuremure, kama ni mrefu, yaba umugufi nkanjye, kama mfupi kama mimi, uje ugatema ahangaha, hata ukikata kidogo hapa, twese tuva amaraso amwe. sisi ni damu hii moja. Haleluya. Amen. Aturuka kuri Adamu. Huyu anatoka katika Adamu. Dupfiki bene data. Ni nini kinachotutenga? Ndagira mbaze dupfiki. Nauliza, ni kitu gani kinachotutenga? Nta mukristo ukwangana. Hakuna Mkristo wa kuchukiana. Haleluya. Amen. Nta mukristo ukwangana. Hakuna Mkristo huyo wa kuchukiana. Hera kuri mwene so musengana. Anzia kunako yule mnayeomba pamoja. Ugende no hanziyo. Tembea kidogo mpaka mfikie aliyekuwa nje. Nukarebe ngo ni umupagani. Na usikutane na mpagani ukambagua. Simuvugisha. Andi siwezi kunena naye huyo. Niba yapfushije. Huyo ameweza kufisha. Kuba tudasengana. Na kwa sababu hatuombi au tusali Ntabwo pamoja, mutabara. siwezi kumjali. Uwo ni Satani wikongorera. Huyo ni ibilisi anakuambia hivyo. Twese turi bene Adamu. Sisi na kina mtu mmoja tu. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Bwana Yesu ahimidiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Yesu apewe Nuko sifa. rero Basi hivyo, uyu Aburahamu yaramanutse huyo Abrahamu ambaye tunazungumza kwaye, ajya kumutabara mukuramo. basi amekwenda kuokoa ndugu yake na kamuokoa. Haleluya. Haleluya. Pastor mukuru w'irishengero, Pastor mkuu wa kanisa au kiongozi, uri Aburahamu wo muri irishengero. wewe katika kanisa hili wewe ni Abraham. Haleluya. Amen. Aburahamu yafashe ngo ingabo zarerewiwe, Abrahamu alishika au majeshi walikuwa kwake, barahaguruka n'intwaro, wakaondoka na silaha, baragenda bararwana, wamekwenda na wamefaulu wakapigana. babuhoza Basi wakawaokoa Loti. huyu Lot Nibyo ndugu yake byose. na vyake vyote. Mukuru w'itorero, Wewe kiongozi wa kanisa, urafite ingabo nyinshi. basi una kondoo wengi. Izi zose ni ingabo zawe. Hawa wote ni kondoo zako. Ni ingabo zawe. Ni majeshi wako. Kandi mufite bene wanyu baheze iyo hanze. Tena mna vijana wengi wameishia nje. Hari benshi bari mu byaha. Wengi wako katika hali ya dhambi. Hashobora kuba hari n'abasengera haga babivuyemo. Yawezekana ni watu mlikuwa pamoja lakini wakaondoka. Ubu bibereye mu mivinyo. Basi hawa wako katika pombe huko. Ubu bibereye mu busambanyi. Hawa wameshiriki pamoja na wazinifu. Ubu bibereye mu kuvuga gusa. Hawa katika mazungumzo mabaraza ya kusengenyana. Jambo ry'Imana bararitaye. Basi hawa Mungu hawajawatupa hata kidogo. Na hawa Aburahamu wahanga. Ni wewe Abrahamu. Ugafata ingabo zawe.
chukua majeshi yako, ugahaguruka, simama, mukajya gutabara nenda okoa abo bene wacu hao ndugu zetu bafashwe mpiri ambao hanze yo, wametekwa nyara huko, tukabagarura kuri Yesu, ni kuwarudisha katika nyumba ya Bwana. Imana achishimwe cyane. Bwana Yesu abarikiwe sana. Hari kijambo ryarambwiye, Lakini neno limezungumza ngo twebwe ntabwo turwana n'abantu di, sisi hatujapigana na watu ngo kuko wenye damu na nyama, ngo uko abaturwana nabo, kwa sababu tunayepigana nao ngo sabi nyama n'amaraso, hawana damu wala nyama, ngo ahubwo turwana lakini twapigana n'imyuka mibi na pepo wachafu ngo y'ahantu ho mw'ijuru, wa hali ya juu. Aburahamu wahangaha, Abrahamu hapa ntago uzafata inkoho huwezi kukamata silaha ngo ujye gukubita baheze hanze yo, kwamba utakwenda na kuwapiganisha walio kutoka. uyahamagara ingabo zawe, No, ita kondoo wako warudi. mufata maombi, Basi chukua maombi, mufata masengesho, chukuana na maombi, musengera abo bene data ombea hao ndugu zetu bafashwe mpiri hanze ambao yo, wametekwa nyara nje. maze mubagarure Basi warejeshe n'ibyabo byose, na vitu vyao vyote, bagaruke mu itorero, warudi katika kanisa, nyumba ya bagaruke Bwana, kuri Yesu, warudi kwa Yesu mutibagiwe gusengera bila kusahau kuombea n'abo bandi bose na hao wengine bakiri hanze ambao hawajamjua Yesu, batigeze bakira Yesu hawajamjua na kumpokea Yesu umwami n'umukiza kama wabo, mponyaji na mfalme wetu. mugende mubabwire Nendeni na muambie ko Yesu atabara, kwamba Yesu anaokoa, ko Yesu akiza, kwamba Yesu anaponya. mubabwire ko ijuru rihari, Waambie mbingu zipo, ijuru rirahari, mbingu ipo, ijuru rirahari, si igipindi, mbingu ipo, sio kipindi. ijuru tuzarigeramo, Mbingu mtaingia, twebwe bemeye kwakira Yesu Kristo, tulimpokea Yesu tukanamwizera, na tukamwamini, ngo yaduhaye ubushobozi ametupa bwo uwezo kwitwa abana kwa kuitwa b'Imana. watoto wa Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ijuru turarifite, Mbingu ipo, mugende mubabwire, nendeni muambie abo bafashwe mpiri ambao waliyekamatwa mateka, mubabo hose, embu waokowe, mubazane kuri Kristo. warejeshe kwa Yesu. Haleluya. Amina. Nibanga Ni siri, mukomeze mubabwire, endelea ninakuambia, mubabwire nibanga ku ijuru rihari, na muambie kabisa mbingu ipo. mubabwire muti niba mwanzi ijuru, Kama mtakataa na kuchukia mbingu, umuriro uzabatwika, moto upo utawalarua. umuriro nawe urahari, Mwambie kwamba moto upo, umuriro urahari, mwambie moto upo kubanza kwakira Yesu Kristo, kwa wale ambao wamemkana Yesu, ngo bizere waamini kabisa Kristo huyu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. kwamba ni mfalme na mwokozi. Imana yacu ishimwe cyane. Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugende tubashake, Twende tuwaokoe na tuwatafute tuwatabare kwa bidii. Imana yacu ishimwe cyane. Bwana wetu abarikiwe. Haleluya. Amen. Ndangiza ndagira munsomere Kwa kwenda kuhitimisha, naomba mnisomee urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ni katika kitabu cha Injili cha Yohana ibice 3, sura yake ya 3 umurongo wa 15, mstari wa 15. rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 15. Yohana sura ya Yohana wa mbere. Oh. Ni barua ya Yohana. Ya Yohana. Barua ya Yohana aliyeona. Ndasoma ni mutinda ndabasomera. Kama mtakawia nitasoma. Soma. Mike. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Yohana arabivuze neza.
Huyu Yohana kasema vizuri kabisa ngo umuntu wese kwamba yeyote yule wanga mwene se anayemchukia ndugu yake ni umwicanyi. huyo ni muuaji tayari. None hari umwicanyi uzajya mu ijuru? Sasa, Haleluya. swala ni hili, kuna muuaji ataingia mbingu? None twangana dupfiki bene data? Sasa tutachukiana kwa sababu gani? Twangana dupfiki? Tunachukiana kwa sababu gani? Nta mwicanyi uzajya mu ijuru. Hakuna muuaji atakwenda mbingu. Tuvuge ni munyanga. Tuseme kama unanichukia mimi, Ukanyangira gusa ko ndi mugufi, ukanichukia kwa sababu ni mfupi, warangije kunkubita umupanga kare, tayari umeisha niua, umenikata kwa upanga. nta juru ufite. Nikuhakikishe Nta hauna juru. mbingu. Haleluya. Amen. Niba wanga mwene suri hanze, Kama unamchukia ndugu yako yuko nje, ukamwangira ko ari umuzungu, ukamkataa kwa sababu ni mweupe au mzungu, tayari wahejeje kumwica. hapo tayari jua umeshamuua. Nta juru ufite. Huna mbingu. Niba njyewe ndi mugufi, Na kwamba mimi ni mfupi, nkaba nanguriye mwene data, ninamkataa yule ndugu yangu ngo nuko ari muremure cyane, kwa sababu ni kasongo, tayari narangije kumwica. tayari nimeisha muua. Sintegereza ijuru. Nisitegemee mbingu. Nta juru. Sina mbingu. Nta juru ry'abangana. Hakuna mbingu ya wenye kuchukia ndugu yao. Kuko Biblia irambwiye Kwa sababu Biblia inaambia ngo nabicanye. hao tayari ni wauaji. Nta mwicanyi uzajya mu ijuru. Hakuna muuaji atakayeingia Haleluya. mbingu. Uhagaze ute mwene data? Ndugu yangu umesimama namna gani? Uhagaze ute? Unasimamaje? Nta muntu wabitse mu mutima wawe. Swala ni hili. Hauna ndugu uliyemficha au kumchukia ndani yako na muweka, Ngo uvuge ngo uriya sinakandagira mu rugo rwe. na kusema kwamba siwezi kukanyaga katika mji wake. Uri umwicanyi. Wewe ni muuaji. Nta juru utese. Huna mbingu. Nutihana, Bila kutubu, umuriro urakuriye. moto Haleluya. unakurarua tayari. Haleluya. Amen. Yemwe bagabo bene data, Ndugu zangu wakina baba, ndavuga abagabo. tunazungumza wakina baba. Ejo navuganye n'abagore. Tayari nimeshazungumza na kina mama. Ndabwira abagabo uyu munsi. Leo ninazungumza na kina baba. Yewe mugabo, Wewe mwanaume umugore wawe, unayetupa au unayeacha mji wako, umugore watanzeho imari yawe, ambaye tayari umemuoa mke wako ukatoa mahari, ukamuta mu nzu unamtupa katika nyumba n'abana be, na watoto wake. aribo bawe, Nani watoto wako? ukajya gushaka Unakwenda vichochoroni, ngo umukobwa ugezweho di. alafu unamfuata mtoto mwanamke ambaye unamuona ni mzuri. Umwicanyi, Wewe ni muuaji. warangije kwica umugore wawe, Tayari umeisha muua mke wako, wica abana bawe, umewaua familia yako. nta juru uteze. Huwezi kusubiri mbingu kwamba ni yako. N'umuriro Ni moto. nutihana uyu munsi wa none, Bila kutubu siku hii ya leo, umuriro uragutegereje. moto unakungoja. Uyo nkumi wasanze Huyo msichana uliyemkuta ngo umugore wawe ntagezweho, kwamba mke wangu hana shote, nyuma y'umwaka ni mwaka wako, nayo ntabwo iraba ikigezweho. na hakuna kitu ambacho hakikuwa na Uzakomeza ushaka inkumi buri mwaka. nenda kila mwaka utafutane na msichana. Ndabwira abagabo, Niko nazungumza na baba, ejo navuganye n'abamama. jana nimezungumza na kina mama. Bamama, Abagore, nubwo bimeze bityo, ijapokuwa yako hivyo, ijambo ry'Imana riravuga ngo tugandukire abatware. neno linazungumza kwamba Mukomeze watiini waume muganduke. zenu. Nubwo yagutesha umutwe, Ijapokuwa komeza umugandukire. nenda umtii. Ijuru rarifite, Mbingu nayo, ijuru rinaryo. mbingu nayo. Yemwe bagabo, Nyinyi akina baba, Biblia irambwira ngo Biblia inazungumza hivi, mukunda abagore banyu wapendani wake zenu, kugira ngo babone ili waone uko babagandukira. namna ya kuwatii. Bagabo mudukunde, Kina baba tupende, kugira ngo ni hivyo dukeneye urukundo rwanyu. kabisa. Kina baba
Kina baba mtupende. Kina baba mtupende. No, bamama ntabwo dutegetswe gukunda, turaganduka. No, sisi ni kitu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abagabo mudukunde tubone uko Neno la Mungu kina baba linasema mtupende. Ariko bamama, Lakini akina mama banze kudukunda. wanapokataa wanapotuchukia, Twihangane tuganduke. sisi tuvumilie tu na tuendelee kuwatii. Ibihembo tubitegereje kwa Kwa Data. sababu malipo yako mbinguni. Hallelujah. Malipo yako mbinguni. Ibihembo biri kwa Data. Malipo yako kwa Baba. Ntukabure kumugandukira ngo ntagukunda. Basi nenda, ijapokuwa na kuchukia wewe mpende tu. Ariko umugabo wumva Lakini kina baba sikilizeni. atangira gukunda umugore uyu munsi. Tupende sisi ya kina mama. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndarangije. Tumehitimisha. Uhagaze ute mwene Data? Ndugu yangu, unasimamaje? Nta muntu waba warabitse umutima wawe Hakuna mtu ambaye umemweka kama adui ndani ya moyo wako, uvuga kutakandagiriwe kwamba huwezi kuenda kwa nyumba yake kumtembelea. nguzi imbere abakozi b'Imana bakurambike ibiganza Imana. Njoo hapa, watumishi wa Bwana wakuombee na yataisha. Bagabo murahanga. Kina baba, Ntabwo waba wumva urukundo rwaragabanutse ku mugore wawe. huwezi kusikia au kujisikia kwamba upendo unaendelea kupungua kwa mke wako. Bagore murahanga. Kina mama mko hapa, Ntabwo wumva ate nta nkunda nanjye byo kuganduka ntabyo ndimo. huwezi kujisikia kwa sababu Upfukama hanipendi hanga haba na mimi upendo unapungua. Huwezi kuja hapa na watumishi wakakuombea. Uwanga mwene se Anayemchukia ndugu yake, n'umwicanyi huyo ni muuaji, ntateze kuzabona ijuru. hawezi kuona mbingu huyo. Karibu bakozi b'Imana. Karibu watumishi wa Bwana. Abumva batsinzwe bahaze babasengera. Muombee wale watu ambao wanajisikia kwamba wamesikia neno la Mungu. Ni karibu, ni karibu. Karibu. Haleluya. Wachungaji karibu. Kozi b'Imana muze musengere habonetse